Ndabasuhuje abakomeje kudutega amatwi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu muri aka kanya. Nishimwe Naomi wabaye Miss w'u Rwanda muri 2020 hamwe n'umukunzi we Michael Tesfaye kuri ubu bageze kure imyiteguro y'ubukwe bwabo buzaba mu kwezi k'Ukuboza uyu mwaka. Kuri ubu bamaze gusohora save the date aho handitseho ko bazakora ubukwe tariki 29 z'ukwezi kwa 12 2024. Nishimwe Naomi yabaye Miss Rwanda wa karindwi wambitswe ikamba mu marushanwa yategurwaga na Rwanda Inspiration Backup ku itariki ya 23 Werurwe 2020, akaba yarabaye Miss wa 10 kuva iri rushanwa ryabaho rya Miss Rwanda. Nishimwe Naomi ufite imyaka 25 yavuze tariki ya 5 Mutarama 1999 mu mujyi wa Kigali. Yasoje amashuri yisumbuye mu ishami ry'imibare, ubukungu n'ubumenyi bw'isi MEG. Kuri ubu akaba ari umushabitsi wabigize umwuga, aho ari umwe mu bagize itsinda rya Mackenzie rigizwe n'abavandimwe be. Iri tsinda ryashinze kampani y'imideli yitwa Zoe Design. Miss Naomi, umukobwa mwiza ufite inyinya, yaje kwisanga akundana n'umunya-Ethiopia. Ni ibintu bishoboka ko atari yarigeze atekereza ko byabaho. Umukunzi we Michael Tesfaye bahuriye mu rw'imisozi igihumbi, aha ndavuga mu Rwanda. Burya koko Imana niyo yonyine gusa ihuza abantu uko byagenda kose. Bijya gutangira hari muri 2018 ubwo Miss Naomi yari afite imyaka 19 yonyine gusa. Icyo gihe Michael Tesfaye yaje mu Rwanda. Ari mu Rwanda hari umuryango yamenyanye nawo baba inshuti. Yaje gusubira iwabo muri Ethiopia, maze muri 2021 wa muryango uza kongera kumutumira mu rugo rwabo. Mu magambo y'uyu musore akabagira ati njya guhura na Naomi naje hano muri Nzeri 2021. Hari umuryango naramenye hano mu Rwanda muri 2018 bongera kuntumira muri 2021 mu rugo rwabo. Hari abakobwa babiri bavukana bambaza niba nteganya kurushinga, batangira kunyereka abanyarwandakazi babonaga nahitamo umwe. Michael akomeza avuga ko baje kugera ku bakobwa babarizwa muri Mackenzie, umutima we ukabatindaho cyane kuko yabonaga ari beza bihebuje. Mu magambo ye ahangaha Michael akaba agira ati byaje kurangira tugeze kuri Mackenzie, iri rikaba itsinda rya Miss Naomi n'abo mu muryango we. Barambwiye ngo aba bakobwa ni ibyamamare mu Rwanda kandi ni beza cyane. Michael akaba avuga ko nyuma yaje guhurira muri resitora na Uwase Katia wo muri Mackenzie, uyu akaba ari mukuru wa Miss Naomi. Icyo gihe inshuti bari kumwe zaramumweretse zimubwira ko ari umuvandimwe wa Miss Rwanda Miss Naomi kandi afite umushinga ujyanye n'ibyo nawe yari ari gukoraho. Mwibuke neza muri 2020 ubwo Naomi yiyamamarizaga kuba Miss Rwanda, yari afite umushinga wo kurwanya agahinda gakabije mu rubyiruko. Naomi akaba yaravugaga ko ari indwara ifitwe na benshi ariko batabizi. Aha akaba yaravugaga ko yari kuzakorana n'impuguke mu buzima bwo mu mutwe n'abandi kugira ngo abafite iyo ndwara bisanzure. Tugarutse ku nkuru y'urukundo rwabo, icyo gihe ubwo Michael bari bamaze kumwereka umuvandimwe wa Miss Naomi, ngo yahise amwegera amwaka nimero ya Naomi, ariko baranaganira aramwibwira amubwira n'icyamuzanye mu Rwanda. Michael yamubajije niba yazahura na Naomi kuko umushinga yari ari gukoraho yumvaga uyu mukobwa yaba umufatanyabikorwa mwiza. Katia we rero mu kugira mu rugo yatanze ubutumwa buhabanye kure n'ubwo bari bamubwiye. Bitewe n'uburyo yari yabonye uwo musore mwiza w'umunya-Ethiopia, iby'umushinga ntabwo ari byo yagiye abwira Miss Naomi, ahubwo we yagiye amubwira ko yamuboneye umugabo. Bisa nkaho byari nk'ubuhanuzi kuko ibyo yavuze icyo gihe bigiye kuba impamo nyuma y'imyaka 3. Naomi nk'umuntu utaruzi Michael yaratunguwe cyane ndetse yumva agize amatsiko yo kumenya uwo musore. Muri icyo gihe kubera ko Katia yari yaratanze nimero ye kuri Michael, ngo bategereje ko Michael ahamagara baraheba. Umunsi wa mbere urashira, uwa kabiri urashira, uwa gatatu nawe urashira, icyumweru kirihirika bigera ku byumweru 2. Naomi kuri iyi ngingo akagira ati ndategereje ko Michael ampamagara ibyumweru 2. Nabwiye Katia ko yampa nimero ye nibura nkaba nareba ifoto ye kuri WhatsApp. Niko byagenze, Katia yamuhaye nimero ye, undi mu kureba ifoto y'umusore yari kuri WhatsApp aratungurwa cyane. Naomi yahise asaba Katia guhamagara uyu musore amubaza niba yaributse kumuvugisha, undi arabikora. Birashoboka ko nk'abandi basore benshi Michael yari yarabanje kugira akantu k'akoba ko kuba yaragiye gutereta umukobwa bwa mbere.
Ibi ni ibintu bisanzwe. Ubwo rero Michael bakimara kumubaza niba yaributse kuvugisha Naomi, ako kanya yahise amuhamagara amusaba ko bahura, bumvikana umunsi n'isaha, ubundi igihe kigeze barahura. Bahuriye ku iduka rya Mackenzie. Mu guhura rero Miss Naomi yatangiye kumusobanurira iby'umuryango we, cyane ko amafoto y'abavandimwe be yaramanitse muri iryo duka. Miss Naomi ati Michael ahageze yabonye amafoto ya bagenzi banjye, ahita abaza niba muri bo hari ufite umuryango. Mbamusobanurira mbavuga nabi ariko mu buryo bwiza. Ahangaha Naomi yahise aseka. Nigezeho nahise nitaka cyane, vuga ko nta mukunzi mfite. Mu magambo ye Naomi avuga ko bwa mbere ahura na Michael yahise abona amushituye cyane. Guko uko urukundo rw'aba bombi rwatangiye, bisanga bakundanye, birakomera bifata indi ntera ku mugani wa ya ndirimbo. Michael akaba avuga ko ari ubwa mbere yari akundanye n'umukobwa uzwi w'icyamamare. Urukundo rwabo rwaje gukomera bigera naho imiryango yabo ibimenya, ndetse buri umwe agira uburyo ahura n'umuryango w'uwundi. Miss Naomi akaba avuga ko bwa mbere ahura na se w'umukunzi we kuvuga byamunaniye. Ati mpura na papa wa Michael nari ndi muri Ethiopia, nandikira Michael musaba guhura na se. Ubwo nahuraga nawe ntabwo navugaga, ntabwo byari byoroshye ariko byari byiza. Michael we avuga ko ahura na se wa Naomi bahuriye mu iduka ry'uyu mukobwa, bikarangira bamenyanye bakaganira bisanzuranyeho. Naomi yahuye na mama w'umukunzi we muri 2023 ubwo yari yaje mu Rwanda. Naomi ati twarahuje twisanzuranaho. Mama wa Naomi we yahuye na Michael mu minsi mikuru isoza umwaka wa 2022. Naomi nk'umukobwa ukunda kwitabwaho avuga ko akunda ukuntu umukunzi we amwitaho, agaterwa ishema n'ibikorwa bye. Mu rukundo rw'aba bombi, iyo habayeho kutumvikana, uyu mukobwa niwe ufata iya mbere mu gucisha make. Inkuru y'urukundo rw'aba bombi yatangiye kumvikana mu bitangazamakuru bitandukanye kuva muri Mata 2022. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, hari tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2024 kuri Bonane, nibwo Tesfaye Michael yambitse impeta Miss Nishimwe Naomi amusaba ko bazabana. Naomi atazuyaje nawe arabyemera. Nyuma y'iminsi mike, tariki ya 7 z'ukwezi kwa mbere 2024, bahise basohokera mu birwa bya Zanzibar bajya kurya ubuzima. Mu mafoto basangije ababakurikira, bagaragaye bafite akanyamuneza aho basohokeye ku mazi, ndetse bari no gusangira amafunguro atandukanye. Tariki ya 24 Gashyantare 2024, Michael Tesfaye yafashe irembo mu muryango kwa Naomi. Kuri ubu rero bakaba bitegura ibirori by'ubukwe bwabo bizaba ku cyumweru tariki ya 29 z'ukwezi kwa 12 2024. Michael Tesfaye ukundana na Nishimwe Naomi ni umusore ufite masters mu bijyanye n'ubuvuzi. Yize muri kaminuza ya Edinburgh mu Bwongereza, ariko muri iki gihe asigaye aba mu Rwanda. Afite imishinga itandukanye ijyanye n'ubuzima, irimo n'uwo afatanya na Miss Akariza Amanda ujyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe hifashishijwe ikoranabuhanga. Ngurwo urukundo rwa Miss Naomi na Michael Tesfaye, urukundo rwabo bagiye guhamya mu minsi igiye kuza mu kwezi k'Ukuboza muri uyu mwaka. Ndabashimiye cyane ko mwabanye natwe muri iki kiganiro. Kuba tarakora subscribe ndabashishikariza kuyikora kugira ngo ibiganiro n'ibi ndetse n'andi makuru abagezweho bitabacika. Iyi ni channel ibigezweho updates, duhure mu biganiro byacu bitaha.